Kebak jam seprang po tam MDC ke VPP Nawar Central Giant Hills Autonomous District Council ulaang. Bagajing pentray kami ke curfew hagatain lapangam kalak tak bahan namaru kubau diu kejing Gibril kum kepisa ke balak ban bu shwa habang bat sesai pat hadian ru Henry yau keba la ban lek kumta. Shushu ulaang lada ke sarkar jela ke baka long ke baklan lingba ke jingdan kisan puingot ki MLA ke bah haki jeri set simpat kiting ke pedi baka ne ke sarkar ke dei ke bakop sarong bat ke batlot ke jing traikam. Ban penrem jur ya ka statement ke jong u Chief Minister udan bram jengi uba nyimla shu ban sngoto ban peipang ya ka jingmot ke jong u ka hado ban pelong yu ban khang persya ya ki paiba nong song snong jong ka lapangam ban lum lang yau khau kuba ujongki kar haro ban da penjeri sendan da ka curfew ngasau tang ban supan kan mau kan ne bau khau kuba udai ka jingim bat ladak ta yau khau kamut lakta ro ya ka jingim te ngamtip yo le sena kaliang jong ka sarkar ki perkhat ba yau neu khau kuba kadang long ban i kumtu pandau la kham he kumba ki jubu sut shwa ya kapisa hakibang syaban sam syaki paiba ban kata kadau penjeri shwa da curfew si benar arbanai sale lom yau kuba kanam la ban long kumta akwaru ban pen kan mau yang i ba i sngo shngai i sngo yo sim nama kene ka sarkar na ka pos ka por ka ju yaitu ka ju ong baki dei ka sarkar ka baklain banangahi simen ngapedang ya kata kedai ke sarkar ke baklain namar hado san puai ngote kisan syar hapo sekretariat hendrai pade ke jingkeli kalong balada kata ke jingklain ke jong pi tang hai jeri siap sim jong ki jai benriu jong ki pergi jai benriu pia kenyuk kanne tengah siu ban ong ba kanne ke sarkar ke baklau ke sarkar ke basu kesan rempei rem dorbar ke sarkar ke baklain datang jot labam Bangla banong roshi kantin. Kanya kadai ka sarkar, this government is a total failure. Balada kam langkum ta, nasngaw ba, this is the right time for the government to show its strength. Pen i, yala ka jong kabor ka jong pi. Pidon ya kistat, ya kipro jabing, kumno, ban penyai syakmat, ya kena kakam, kena kajingnya kajia. Kaba syuk tang bantah, nrai kabala slam. Ban ngidon ru, ya ke polis batalian gijangi bab hila bangila ban pendon kam ban ai kejing pahara ya ki pai ba hakine gijaka bakinya ban lelum leilang no yau khau ke ba bakin lai na ka syatan na kanem sniu maka jing le jong ka sarkar ban penjari da curfew ka kedeu ya ka jing ma ka baap syakmat menshwa la lese iwe arngut kibriu kiyap hanrai menta yo ajias ndon da genocide mano ban kitkli mano ban bakli ya kata Nashimro ya kanagalan ya kaban penkendit ya isi ka bayalam ya ka jingsen syar hapo Giant Hills Autonomous District Council banyatho eki bakiwe pat ki Autonomous Council hakiwe pat ki jelai kilapan i ya ka jabing ka jengki kilapan don kam ya ka ikhtiar ka jongki te balai mapiru pimslan ban kren ban mi syakmat ban le ban counter tam ya ka statement kabalami langba unang yang lam jong kene ka KAC ngi na kanang jengi persyajur ngi penremjur ya kene ka jingong ka jong u mangidon ka jing kipilanti baka ju ka sur kan mi na kinong yalam jong ka isi kibala bad yola kam jong jeng syar apo JH ADC nakwa ban Ivan Sim ban kentu yaki ba usurok na jawai syalapangap umdas nyutan hado kata-kata. Bat kampadehi bangi dapan jingkeng kababon napi Henry. Gapan kan mau ya pi bapilada bantit ya kali remdor da kapisa pa iba. Namar kata pendon kam ya kini kitiar. Banlay mi, banlay jingo, banlay pek ya kana kajaka. Bat pendon kam ru ya kabor ka ikhtiar ka jong pi. Bat ngiru ni kersyan ya ka jingong jong LO jengi. Bangi dawa badai ban pelong marmar ya ka special session hapo ke council jing kenapa la banyak ren hapo house ya kini gijing gijing sipa kiba kini ki parada pras nam jingi ki ya kendo kenapa ngila ban sim ya karai ka bandai biang ban
kumbangi jipan pau na kapor sa kapor ngi long lakloy ban ai ya keti kamon keti kediang ban yarap ya kena isi ban yarap ru ya kena ke sarkar ba inpoi sya ka thong jang ka jingtap nang taman penyopat ya kena ke hok ka bangila long try man try nadu ki por men mari men baja hadu menta ba ya kena ke hok jingit dalai leru sien chi ke jaka jingiru ngina malat bakan le sya ki wepat ki jai penriu ki ba syuklem ki ba syukam krem da nang rim krem da pensong nang rim hae ru Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.